silesek dagı söz bitpedi. Oşan için bu gramata menen Alamanlık uluttuk oyunun özgöçe şamdagaylık, erkçilik jana çыныgy, jigitlik namusty görsetip kelgen, öz wagында aç örönünden çıkkan belgili ataklı balban Kaparov Kundazaravanı silap koyalım. Sıyılığınız kutlu olsun ağa. Hiç bolmadı. Beliniz beken bolup, ardayım uşul jaşlarga үлgü olup, bata duaňyzdy berip, ulaktarga gelip durberiniz, oorubağınız ağa. Şerge gelgen balvanlar, bar deýenlerge çoň rahmat. Şunday oyunlardı jakşı ынтымакта ötközürgüle ilgerki bizden uağızda çapkanda aganaday inidey sıylap jakşı hiç janjal yok çaptı emi mana açeli daima ынтымак anın üstüne buna bizden Almanlıktardagı bardığı ынтымак el oşa ынтымактын ayına oşa ынтымак bolup жүрgöndөн bizden 4 kere bir ayıldan çıkan bunu zulüm aga Verkhovny Sud ondan başka mana emedagi direktor sapkozdun leskozdun direktorleri bolgon bunu Arslanbek kovarsyňar Ükubayip Narmamat degen o şerde atı koyulup durat uşu Narmamat o bizden şu Almalıdan bolat. Uşunday havalarız bolup oşon için oşol ağaççı dep Arslanbapdagı Tokoy çarvanı da bizge koşup algan eken. Uşu Almalıdan hiç aktif bolboy kalgan adam bolgon emes eken. Bardyk aktif bolgon eken. Jok degende uşunday brigadir, uçetçik uşunday işleri atkargan eken. Ferbe. Emi bizden baldar mana oşular sizler oşulardı joldu ынтымак bolup atasyňar oşo ынтымакçylygyňar daima örkünдөy bersin hiç kaçan üzülmesin ынтымак bolup жүрgüle işleri ýigit bolsun baktyly bolgula tınç bolgula önü ösüp ketgile amin Allahu ekber rahmat ağa rahmat. Bul Almalynyň eli ölen maktançak bolat ekende oyloňuzlar hem bir aksakaldardy bir momentde şans gelgende bir maktap barktap daňtap alaly urmatly tuganlar. Kийинки balvanыбыз Osakev Turgunbek balvan bul mындай Turdubek balvan dep atalyp jüret halk arasında. Turdubek balvandyň dagı öz wagynda kандай gana bayağı oşul at çöresinde, at üstünde balbandık erdik kılgandarın biz bayağı ulamış katары uğup kийinki jaş muğunlar uğup kulağımızga singirip kelebiz. Oşonduktan bugün mına bul gramata menen Alamanlık uluttuk oyununda özgöçe şamdagaylyk, erkçilik jana çыныgy jigitlik namusty görsetip kelgen öz wagynda Aç örönüň balbany, öz wagynda atakly, belgili balban bolgon uşul Osakev Turgunbek awany dagı silap koýalım dep çeşdik. Özü gelmepdir şartga baýlanışly uşul beri çöresler. Kийинки sylana turgan gramata bul gramata menen Alamanlyk uluttuk oyununa özgöçe şamdagaylyk, erkçilik jana çыныgy, jigitlik namusty görsetip kelgen öz wagynda aç örönüň balbany ança-munça bayağı ulaktarda hazır dele görüp kalabız. Anın aksakallık sözün kebini aytıp, ordu menen süylegen böyle problemalardı çeçүү maksatında uşul Aytalawanın aldına orabız açık aytkanda biz, uşul açılıktar. Oşağa oylaştık bugün Aytalawandy bir daha bir kutluktap, uşul gramata menen silap koyunga ruhsat etiңizdер. Gelin awa. Assalamu alaikum, hurmatly jamaat tugandar. Mına bugün şu Açının Almalı ayının turgundары balдар ulak oyununu uyuşturup şu elge ulak berip patasına alıp turat. Şu ulak tınç ötsün, jakşı ötsün, ынтымак bolgula, birge bolgula. Kийinki maldaşlar mına tertipti mına akırkı malda bıyılgı жылы keltirip atat tertipke. Murun şunday tertip bolat ele boldu degende boldu, tokta degen tokta. Şundan nemetpe, şundan kaytpay, şu oydan ketkile. Ulakta tınç çapkıla, ömrüňör uzun bolsun, örüşüňör jayık bolsun. Daima tınç aman bolgula. Ulak çıra versin, daha göğe versin.
Ay rahmat aba, aman bolunuz, köp yaşаңыз. Урматтуу туугандар, 2 жылбыр бир тизгин дегендей ак халатчан биздин белгилүү чабандашыбыз Карабаев Жаныбек абабыз бар. Анча-мынча палвандарга улак ашпай калышы мүмкүн кээ бир улактарда. Бирок Жаныбек Калматовичке сөзсүз улак ашат. Анан өзү келбей калды, бир белгилүү себептерден улам ошол аксакалды дагы сыйлап коелук. Бул грамота менен Аламанлык улуттук оюнуна өзгөчө шамдагайлык эрктүүлүк жана чыныгы жигиттик намысты көрсөтүп, 2 тизгин бир жылбырды колго алып, медицина тармагынан да кармап келген кадырлуу аксакалыбыз Ачынын бийлеринин бири Карабаев Жаныбек аксакалга дагы ушул грамотаны берип сыйлап койгонго уруксат этиңиздер. Улақты гималат ошоны чапсыз болуш. Урматтуу туугандар, азыр улак башталып электе. Эстафета катары кийинки улакты кимге беребиз ушуну чечип алсак, анан дагы акырында тарап кетет экен. Ошону чечип алсак. Üç koz ayılından 3 koz ayılı berilip деп атышат азыр бул жерде. Болду, анда мына чечилди. Кийинки биздин салтка айланган, адатка айланган эстафетабыз ушул Каракөл айылына берилет. Кийинки улак ушул Каракөл айылында өтөт. Исаке келиңиз. Assalamu alaikum, урматтуу жамаат, урматтуу улакчылар, мына алманлык туугандарым. Бүгүн мына жакшы марекени баштадыңар. Ушул мареке жакшы өтсүн, тынч аман, бөдө кырсыгы жок. Палмандар билегинде күчү барлар ала берсин. Улак Кудай кааласа бизге тиет. Эндиги жылы той тамаша бүткөндөн кийин декабрь айында берилет ушул. Каракөл ат майданында болот. Урматтуу туугандар, мынау сорундар боюнча тааныштырып коеюн дедим эле. Эми бул 25 сорун бар жалпысынан. 5000, 10000 болуп отуруп $100 кой, токум, алтын кур, алтоо. Акырында ошол 24-чү сорун автоунаа Opel Vectra. Урматтуу туугандар, мен муну федерация жөнүндө да бир эки ооз сөз айтып кетейинчи. Ошол туугандар, Мына ел барында айтып коюн, элдем эмес. Силер Каракөл ушерге алып келип бересиңер. Бу берге бардык улак ушерде болуп келип атат. Эки жактан келген мейман дагы Каракөлгө бара албайт. Кече күнү шатыракка беребиз дегенде көп келбей кайта ушерге кылышты. Ушундай кылгыла. Орунду ham жакшыраак сай беришти. Анан айыл-айылдын сорундары мына жакшы болуп атат. Мына эки тамашадан бери сорунду ham жакшы кылалы. Эки жактан келген меймандар ham ыраазы болуп кетсин. урматтуу туугандар, мынау орозо айынын акырлап баратканына байланыштуу бул федерациянын жетекчилери, судьялары келип алып эле кызыл берем деп коркутуп бар нерсени айтпайлы. Мынау орозонун күнүндө туугандар ат жыгылса токтоткула. Жип жылбыр жанагы тээктерден билесиздер. Анан мынау эгин талагы өтпөгөнгө аракет кылып, бир жакшы маанайда улак чаап кетиңиздер. Кайтканда да урматтуу туугандар, мынау биздин Таштактын айыл башчысы Данияр акабыз болсо моюн алды. Bir аттын буту дагы ушул будайды төбөлөсө мен жооп берем деп. Эми бири-бирибизди сыйлап, орозонун күнүндө жакшы чаап, жагымдуу мындай бир маанай менен кайталык. Амин, Аллаху акбар. Жалпыңыздарга тынччылык, омат. Урматтуу туугандар, мынау алып баруучулук кызматты менин иним Исламикама тапшырайын, микрофонду ар кимдин колуна эле бере бербей, жакшы, мыкты, честный, таза алып барып бергем. Рахмат. Өнөрүң өркүндөсүн, келечегиң болсун.